Ne, man atsirado reikalų, tiesiog aš tiesiog turiu likti čia Lietuvoje. Ir man reikia krovinį nugabenti iki Ukrainos šią savaitę. Kareiviams. Tai tu nori, kad aš nuvažiuočiau? Busikas yra B kategorijos. Vairuot gali. Kodėl mes apskritai ten važiuojame? O tai svarbu? Gal tiesiog važiuojam ir tiek, nesvarbu. Сам не знаю, де погину. I believe we need to do a little bit more explaining as far as whether there is a civil war in Ukraine or not. How do you define a civil war? Is it a civil war? Is it not a civil war? It's a big mess. This is what it is. Руки, щоб я бачив! Руки, щоб я бачив! Руки! Руки, давай! Руки! Кур'я мене веде! Руки! Do you love? Do I love what? Do I love somebody? Да, Рокас Вишневскас и Инга Явскайте. Знаешь таких? Говорят, что волонтеры. А почему Украина именно? Почему тут все происходит? Мы не пришли умирать за свою страну. Мы пришли убивать за свою страну. Liečiu plaukus. Bučiuoju krūtinę. Normaliai.